bafinyelela ngeBhayibheli bafinyelela ngenyawo sajatha sikhoshelazana bakhutha impi abantu ngoba noJesu Kristu wenza into efanayo ehamba nabafundi bakhe umkhulu wenkosi ehamba ematilengweni wathi unyazisefanga neKhenani lapho umejele qonde eKhenani inkosi ehambothe yasidela isigodlo sakwela seHadini kwandiza amahelicopter eKhenani kwathi thembeza ihloko kwandiza amalulwane usamba bamsalinde shela bomphetheni enganivela unyazi ukhomando mazulunye endabafezwa ngumfundisi Shezi wasemangangeni sayiphuma emgunive vendo ngazibomvu wathi unyazi lapho umuntu uqekelele emabaleni asemzeni ushamba abantu balindele isibusiso inkosi yavela ahlaba ichorus yathi ziyamazulelo yathi ziyamazubaba waso bonke abasengane inkosi yazibezulu baphela amandla ngemputhu abanye sebebona mhlawumbe bekhahlela amaxoxo ephakathi mseyithekuni emnyama emhlophe inkamane thina sibe sidla ikhuphele ebuhleni bamaNazaretha ngoba babelokhu bethi abusi kanti zimpisi wathi uPascarothi baqobe kodwa mina ngithi kuyayela kangile qaqile ubuhlalo bala kwasifike sibale mini ayaphela amahlathi okuqasha ngoba inkosi uphino yayilokhu ikhale njalo ngalo frontline baqavisa sakwashambeni kazi bathi ngomhla kuphela ngoba icala lasezulwini livisiwe ngesesibili nesesithathu nesesine nesesihlanu ababizi iphephandaba elabhala umfeketho ngomhla 1935 noma lisemnyama ebusweni benkawu shosha zasukuma mina enyakeni kwamangana izukulu nabantwana satheleza isimo samabandla nasi umsebenzi yabonakala bo wayiphunda umlando kaSolomoni eyiphambi kwakhakaneni isishosha sashuma ashandela yakhona umfeketho aqonda amadolo nathi ngiyaziphinde enyakeni bhala ntatheli nothi uzobhala kanti ubhala enjani indaba ngithi indaba nasenyakeni ngibona kufuna phethe emaphepheni washalaza wasibamba ngophando kulungile noma ungathula wena ngoba yathema kodwa amatshe nehlahla zawanongoma zofakaza ngomhla kuphela amampondo nizalani izinto zenzeke netaphephe sisibekile ezoprofession yenu sitobelele nkosubhala sitobelele nkosufaku bese umsebenzeni umampondo kuvala umshumela umajuze tambanana libile nobhothela kaZulu nanka amampondo afika ngagalelekile wahlangana umhlabisa neshushuka kwatatasela amatuba yangena inkosi othembeni kwakhipha phephe fuduma bese bakwase emdletshanini oyezongena kwashoza mangangeni awangazanga manganga akuqa ngamadolo ayikhuza ingcwe umuntu thana phezulu esimatabethweni sethembezisho kodwa sethembezisho bephula suka amaqubu uyabhubhana emkhumazini ayisenisitha ukusuka ejubana ngasibisishela ayikho ngikuphundelela lokho ikube khaba bayisengayo kana abaqhuba amabili ayike ngithola umhlangano ayike nginakuthi ehomisini yakhala umthingo tabana umhlangano umthingo bathi amagqumela kwaso kwakhala ibhumane tabana umhlangano kwakhala umthingo ehomisi kukhali ibhumane tabana umhlangano kwakhala umthingo ehomisi ayike sabathabe babashabuluka kodwa babashabuluka wekhasi ngodosi akumela yaqaqa yaphanga uthunga bamasondo balasiphethe matabethule indaba futhi ukhangishumane undize sawukathatha kaptani sasemaphele futhi ituthemkadini hambani bathathi lokho abasihogweni zonke izizwe zakumbona